салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст. Мустақиман манзури шумо. Дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. дар мамлакат бобати гузаронидани маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ омодагиҳо ҷараён доранд. дар ноҳияи Рашт оид ба интихоботи вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавӣ, интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳия ва комиссияҳои ҳавзавӣ вакилони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот машварати омӯзишӣ доир гардид. дар ноҳияи Рашт ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани интихобот бо иштироки намояндагони комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон машварати омӯзишӣ баргузор гардид. дар ин машварат намояндагони комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони котибони ҳавзаҳо ва участкаҳои интихоботӣ вобаста ба омодагии интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои вакилони халқи ноҳия ва ҷамъиятҳои деҳот иштирок намуданд. дар баромади намояндаи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардид ки маъракаи муҳими сиёсии интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои вакилони халқи ноҳия ва ҷамъиятҳои деҳот бояд дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ баргузор гардад. дар ноҳияи Рашт 40 ҳавзаи интихоботӣ ва 66 участка интихоботӣ таъсис дода шуда, қароргоҳи ҳавзаҳо ва марказҳои участкаҳои интихоботӣ муайян шудааст. ҳамаи маводҳои иттилоотие ки то ин давра ворид шуданд, дастраси ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ гардонида, комиссияи ноҳиявии интихобот бо раисон ва котибони ҳавзаҳо ва участкаҳои интихоботӣ якҷоя бо раисони ҷамъиятҳои шаҳракию деҳотӣ семинарҳои омӯзиширо ба роҳ монданд, то ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар сатҳи баланд баргузор гардад. дар ин машварат аз ҷониби аъзои комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон диққати иштирокчиён ба масъалаҳои нақшаҳои кории комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавӣ, шиёри овезаҳо доир ба интихобот, баргузории ҷаласаҳои комиссияҳои поёнии интихоботӣ ва сари вақт баррасӣ намудани масъалаҳои дахлдор ҷалб карда шуд. ҳамчунин ҳайати гурӯҳи кории комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати омодагии ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар маҳаллу мавзеъҳо ташкил шуда аз наздик шинос гардида дастуру тавсияҳои судманд доданд. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин оид ба омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2024 ҳамоиш доир гардид. иштирокдорони ҷалса паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олиро муҳимтарин барномаи дорои хусусияти созандагӣ ва оғози ҳама гуна бунёдкориҳо унвон карданд. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон ҷиҳати шарҳу тавзеҳ додани муҳтавои асосии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иштироки гурӯҳи корӣ аз ҳисоби кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон вохӯрӣ баргузор гардид. қайд гардид ки ҳукумати мамлакат ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, саноаткунонӣ бо суръати мамлакат ва васеъ намудани шуғли пурмаҳсулро тадриҷан амалӣ карда истодааст. аввалин сухане ки роҳбари давлат дар паёми имсола ироа доштан оғоз намудан паёми худа аз соли маърифати ҳуқуқӣ буд ки мардуми Тоҷикистон бо сарбаландӣ 30-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар як муҳити фаровӣ таҷриж намудем. вобаста ба дигар соҳаҳо бахусус беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии мардум бо баланд бардоштани музди меҳнат, ҳамзамон рушди соҳаи кишоварзӣ, махсусан дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ки ҳамчун ноҳияи Кӯҳистон аст, дар сиёсати давлатӣ ҳамчун сиёсати аграриро пеш мебарад. ман фикр мекунам ки бо такя ба ҳамун дастурҳои ки роҳбари давлат зимни ироаи паём доштанд ба масъалаи рӯёндани ҳосили дилхоҳ, коркарди боғот, истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва рӯёндани ҳосили дилхоҳ аз заминҳои кишоварзӣ дар ҳамин шаб рӯз хеле масъалаи муҳим буд ва мардуми ноҳия фикр мекунам бо анамон дастгирӣ аз сиёсати роҳбари давлат барои боз ҳам истифодаи самаранок бурдани заминҳои кишоварзӣ ва рӯёндани ҳосили дилхоҳ дар ин соҳа албатта ки дар оянда нақши ҳалкунандаи худам мемонанд.
дар вохӯрӣ дигар намояндагон низ оид ба муҳтавои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан гуфта барои рушди соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ва ноҳия барои солҳои минбаъда қайдҳо намуданд. Дар ҷанбаз таъкид шуд ки чунин вохӯриҳо мутобиқ ба нақшаи якҷояи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Шамсдини Шоҳин дар дигар ҷамъияту деҳоти ноҳия идома меёбанд. дар вилояти Суғд аз ҷониби ширкати бисёрсоҳавии илмии техникии Нур корхонаи истеҳсоли ноқилҳои бартақмикунанда барои ҳама навъ телефонҳои мобилӣ, таҷҳизоти тақвияти овоз, дастпӯшакҳои сохтмонӣ ва марказҳои хизматрасонӣ барои нақлиёт сохта ва истифода дода мешаванд. Ин тадбир дар доираи корҳои созандагию ободонии ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ амалӣ карда мешавад. طبق نقشه و هدفهای رشد استحصالات و خدمت‌رسانی‌ها از جانب شرکت بسیارساحوی علمی تکنیکی نور در ولایت سوخت بنیاد کارخانه استحصالی ناقل‌های برق تامین کننده یعنی به اصطلاح зарядник برای همه نمود تلفن‌های موبیل، تجهیزات تقویت آواز، دستپوشک‌های ساختمانی و مرکزهای خدمت‌رسانی برای نقلیات معرفی کرده شد. ضمن بازدید رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده از این کارگاه بنیادشونده اطلاع داده شد که تأسیس و به کاراندازی خطهای نو استحصالی این کارگاه در دایره کارهای سازندگی و آبادانی جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جریان داشته. حالا در این سمت قسمی از کارهای ساختمانی از جمله وارد و وصل و نصب تجهیزات عملی گشته ایستاده است. خطهای استحصالی تجهیزات برای تلفن‌های موبیلی و دستپوشک‌های ساختمانی در همکاری با صاحبکاران محلی و بیرونی بنیاد کرده شده. مرکز خدمت‌رسانی برای همه نمود نقلیات، شستشوی، تشخیص نقلیات، 10 نقطه برق تامین‌کنی برای الکترومبیل‌ها و مغازه فروش قسم‌های احتیاطی نقلیات در یک جایگی با شرکت یکدانه با سهم صاحبکاران آلمانی و هم صاحبکاران چینی تأسیس داده شده. برای 25 نفر جایهای نو کاری فراهم آورده می شود. از جانب صاحبکار وطنی نورالله عثمانوف همچنین مرکز خدمت‌رسانی حمام زمانوی با همه شرایط‌های معاصرش ساخته با استفاده داده می شود. تاکید به مورد است که شرکت علمی استحصالی بسیارساحوی نور همزمان در پیشرفت ساحه‌های اجتماعی با فعالیت مؤسسه مکتبی گیمنازی نور، مؤسسه تا مکتبی و مؤسسه تندرستی سالمگردانی در ناحیه باباجان غفورов نقشی شایسته دارد. ما از پیام نوبتی جناب عالی پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت کشور ما جناب عالی امامعلی رحمان روح بلند گردیده در آینده وعده می‌دهیم که باز صف خوانندگان ما رو زیاد کرده، سویه دانش آنها رو بلند کنیم و کادرهای بلند اختصاص رو برای کشور عزیزمان، برای خلق وطنمون برای خدمت کردن تیار کنیم. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده از اقدام و تشبث سازنده صاحبکاران پذیرایی نموده دستور داد که در کارخانه و خطهای استحصالی کارها وسعت بخشیده شده. همزمان موضع حدود و انشاءات آباد و زیبا و به طلبات جوابگو کرده شود. кишоварзони ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомии вилояти Хатлон дар самти парвариши қулфинаи мавқеи хоса дошта сол то сол аз ҳисоби заминҳои дар ихтиёр доштаи хеш кишти ин меваи хуштамро зиёд менамоянд. деҳқонон бо истифода аз роҳҳои дурусти агротехникаи киш тавонистанд ки дар гармхонаҳо парвариши қулфинайро ба роҳ монда аз ин ҳисоб ҳам фоидаи калон ба даст оранд ва ҳам дар таъмини намуди бозорҳои дохилии кишвар нақши муассир гузоранд. барзгарони ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ дар қатори дигар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон дар таъмин намудани аҳолии кишвар бо маҳсулоти тару тозаи маҳаллӣ саҳми боризе мегузоранд. деҳқонон ва кишоварзони таҷрибадори ҷамоати деҳоти саёди ноҳияи мазкур ин шабрӯз ба парвариш ва истеҳсоли қулфина диққати махсус равона сохтанд. метавон гуфт ки парвариши қулфина таи солҳои охир дар ҳудуди ҷумҳурӣ рӯ ба афзоиш ниҳода қариб дар ҳама фасли сол аввалин меваи баҳориро дар бозору дӯконҳои ватанӣ дар ҳар шакл ба фурӯш бароварданд. дар 5-6 соли охир дар ноҳия аз ҳамин 20-50 сотиқ сар карда имрӯз гектарҳо меянд дар ҳар як хоҷагӣ деҳқона 1 гектар 2 гектар ва соли гузашта ногуфта намонад ки дар соли 24 дар маҷмӯъ 32 тонна қулфина истеҳсол кардем ки инам чизи кам нестай ва дар оянда боварӣ дорам дар ҳаҷман баробар ҳамин истеҳсоли қулфинаи ба роҳ монда мешавад ва истифодабарии заминам ҳамин хел ҳар як ба ҷав замин самаранок мақсаднок истифода бурда 2-3 маротиба ҳосил гирифта мешавад.
Ира Ҷавадзода яке аз деҳқонони муваффақи ҷамоати деҳоти Саёд ба ҳисоб рафта, дар 2 гектар заминҳои кӯрами обиаш 70 адад гармхонаи хурду бузург бунёд намуда, маҳз парвариш ва истеҳсоли қулфинаро баромондааст. Асуд аз он сар кардемша, аввал хай кам доштем. Баъд оста мера зиёд кардем. Ин кишти клубник асос ҳамин шинонданаш ай моҳи август сар мешавад. Кучат калон кардад, баъд аз 20 дар замин мекучонем ша. Баъд аз кучондан бо нигоҳбин карда килонкаи болша мекашем бо. Ва ҳарорати ҳаво ки баланд шид, хай тайёрӣ ба зимистон бо. Килонка кашидаву мисолан хунуки кадак бо барои рабола тадорем болша мепӯшонем. Аз хунуки амин нигоҳ медорем ша. Зимистон ки аз хунук мекунад, гарму хунук зиёд мешавад. Мисол ҳарорати ки баланд шид, ира дурун ки буғ мешавад, ба пусиданаш мумкина клубника. Мепусонад клубника, арақ мекунад дар клубник. Ба ҳамун ҳолато мераса. Нигоҳбин ки нағз накардӣ, мисол клубника аз даст метӣ. Ба гуфтаи деҳқонони ҷамоати мазкур ин намуди меваи заминӣ камхарҷу сердаромад буда, нисбати дигар зироатҳои хоҷагии қишлоқ тезтар мерасад. Аз ин рӯ эшон ҳар як порчаи замини дар ихтиёр доштаро самаранок истифода бурда, дар мавсими зимистон парвариши қулфинаро ба роҳ мондаанд. Хай барои клубника нигоҳбин кардан, барое ки зард мешаванд, ёро тоза кардан дар ко. Агар ки мо ёро тоза накардем, ё клубникоро мепусонанд як. Баъд сурхшавиш кам мешавад. Вақте барг бисёр шид, ира тоза карда ҳам ҳаво бизанаша, агар мо тоза накардем, клубника мепусонад. Ҳаво ки зад, шамол ки зад, клубника масалан зуд сирх мешава, сифати хуб метия, ҳам намепуса. Ро ҳатман тоза кардан дар ко, не баргои зард дорад, не ёр ҳамаша тоза кардан дар ко. Баргое ки ҳастанд, ё зарар мерасонанд клубникда. хоҷагидорон ва деҳқонони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ҳисса гузошта, бо ин васила ҳам зиндагии хешро хуб месозанд ва ҳам дар арзонию фаровонии бозорҳои ҳудуди ҷумҳурӣ саҳми боризе хоҳанд гузошт. Гузориши Муҳаммадризо Шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. дар доираи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муҳофизати табиат ва пешгирии гармшавии иқлим дар ноҳияи восеъ ба бунёди иншооти нави моҳияти экологӣ дошта шурӯъ намуданд. ин майдон ниҳолхона яке аз иншоотҳои ҷашнӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар паҳлӯи варзишгоҳи замонавӣ ва шафати шоҳрои восеъ Ховалинг корҳои кабудзор намудани он дар ноҳияи восеъ оғоз ёфт. ин одамон кормандони касбу кори гуногун, омӯзгорон, кормандони соҳаи тиб ва ихтиёриёни назди ҷамоатҳои деҳот бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ иштирокчии ҳашари ниҳолшинонӣ дар майдони ниҳолхона мебошанд. дар 1.5 гектар замини ноҳия ҷудо намуда барои ниҳолхона ки мо дарахти санавбар ва можжавенник шинондан бояд ки дар моҳи январу феврал ҳамин 1.5 гектарро шинонда ба охир бирасонем. масоҳати майдони ниҳолхона 1.5 гектар заминро ташкил дода, инҷо дар ҳамин мавсими ниҳолшинонӣ тибқи нақшаи муайян шинонидани зиёда аз 10,000 дарахтони сояфкан дар назар дошта шудааст. рӯзи аввали ҳашари ниҳолшинонӣ вобаста ба қитъаҳои ҷудогардида ва риояи қоидаҳои пешниҳоднамудаи мутахассисон як қисми ниҳолҳо шинонида шуданд. дар ниҳолхона ин дарахтоне ки бо кӯмаки ҳашарчиён шинонида шуданд, дар заминҳои деҳаи Кучабоғ, деҳоти ба номи Худоё Раҷабов ниҳолхонаи ноҳияи восеъ парвариш ёфтанд ки ба иқлими ноҳияи восеъ мутобиқ мебошад. ин муассисаи давлатӣ яке аз таъминкунандаи асосии ниҳол дар минтақаи Кӯло ба шумор меравад. мо имсол 126,000 ниҳол ба фурӯш баровардем. 126,000 ниҳол ба фурӯш овардем. ниҳолҳои ҳам мевадиҳанда, ҳам ороишӣ. дар ноҳияи восеъ ниҳолхонае ки ба бунёди он шурӯъ намуданд, дар тавозуни корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзили коммуналӣ дохил гардидааст. бунёди ин иншооти муҳим ҳам аз лиҳози экологӣ ва ҳам истироҳатӣ дар доираи чорабиниҳо ба ашқида ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ ва ҳам андаке ҳам бошад қадами устувор дар самти пешгирии гармшавии иқлим роҳандозӣ гардидааст. гузориши Хоҷа Назриф, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.
متخصصان سر اداره گئولوژی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2024 در میدان معدنی سریمد آموزش گذرانیده در نتیجه ذخیره عمومی طلا و نقره را با کاتگوری‌های S1 و S2 حساب کردند. در این باره رهبریت سر اداره گئولوژی در نشست خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع دادند. سرидораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2024 омӯзиши геологии қаъри заминро тибқи барномаи давлатии рушди соҳаи геологияи ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 амалӣ намуд. дар ин давра корҳои омӯзиши геологӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ аз рӯи 29 лоиҳа дар объектҳои металлҳои сиёҳ, ранга, қиматбаҳо, нодир, сангҳои худҷило ва ороишӣ, гидрогеология, геологияи муҳандисӣ ва геоэкология ба роҳ монда шуд. این نقطه در نشست خبری سرидораи گئولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید گردید. ذکر شد که در دوره حساباتی با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر حالت امروزه روندهای اکسوگنی و گئولوژی حدود جمهوری تحقیق کرده شد. در نتیجه باری اول در تاجیکستان اطلس روندهای اکسوگنی و گئولوژی جمهوری تاجیکستان تهیه و نشر کرده شد که این یکی از دستاوردهای ارزنده کارمندان ساحه در سال 2024 می باشد. طبق لایحه خدمات دولتی مشاهده روندهای اکسوگنی گئولوژی در دوره حساباتی در 638 دهه محله و شهرک‌های حدود شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری ولایت‌های ختلان و سوق تحقیقات مهندسی گئولوژی گذرانیده شده. در نتیجه به 671 خوجگی پیشنهاد برای از جای‌های خوفناک به جای‌های بی‌خوف کشانیدن داده شده است. تذکر داده شد که سرидораи گئولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2024 کارهای آموزشی گئولوژی را از حساب مبلغ‌های بودجه دولتی از روی 29 لایحه به مبلغ 19 میلیون 136 هزار و 434 سومانی به انجام رسانیده است. موفقیت‌های در سمت‌های مهم فعالیت به دست آمده نتیجه کار جامعه مهنتی کارخانه و ثمره تطبیق هدف‌های سازنده حکومت مملکت ارزیابی شد. رشد با سرعت ساحه صنعت در کشور دوام چند سال اخیر مسئولیت کارمندان خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوکوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را نیز بیشک زیاد نموده است. ساختار مذکور که یکی از نهادهای وکالتدار دولتی دایر به سندهای معیاری حقوقی تکنیکی به خطر صنعتی با تنظیم دراری سندهای معیاری حقوقی در ساحه استفاده عاقلانه و حفظ قعر زمین، ساحه کوهی تکنیکی و امثال این میباشد. در این زمینه به نتیجه های نظررس دستیاب گردید. امروز ضمن نشست خبری در این نهاد رهبریت خدمات با آوردن دلیل ها نشاندادها را نسبت به سالهای قبلی فعالیت مؤثر ارزیابی نمودند. گفته شد که با مقصد پرزور نمودن نظارت در ساحه، پیشگیری حالت های ناخوش جانب نمودن کار در این سمت، 8 نظارت دولتی مرکزی و 3 نظارت کمپلکسی نظارت بی‌خطری صنعتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت های سوخت و ختلان عمل میکنند و فعالیت آنها در حالت مقرری ادامه دارد. در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان مرکز آموزشی پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده می شود. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی رهبریت این مؤسسه عالی تعلیمی کشور اطلاع داده شد. ابراز گردید که این مرکز آموزشی برای دانشجویان تأسیس داده می شود تا محتوای پیام‌های پرزیدنت تاجیکستان را که انعکاسگر سیاست داخلی و خارجی جمهوری می باشند همه‌جانبه آموزند. تجربه در سال 2022 فعال گردیدن مرکز علمی تحقیقاتی پیشروی ملت در نزد دانشگاه در سمت تأسیس دادن چنین مؤسسه‌ها مؤثر ارزیابی شد. در مرکز بنیادشونده برای آموزش تجربه نادر مکتب دولتداری پیشروی ملت پژوهش‌های علمی گذرانیده می شود. با مرکز ماگسترانت‌ها، دکترانت‌ها و عنوانجویانی که کارهای علمی تحقیقاتی را در سمت‌های گوناگون دایر به نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رشد حیات سیاسی مملکت انجام می‌دهند جلب می‌کردند. سال 2024 تبادل دانشجویان اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی خارجی مملکت به 31 نفر رسید. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی رهبریت این مؤسسه عالی تعلیمی به روزنامه‌نگاران اطلاع دادند. تذکر داده شد که اکادمی اداره‌کنی دولتی مؤسسه تحصیلات عالی کسبی و تحصیلات بعد از مؤسسه عالی تعلیمی میباشد و در سال
و در سال تحصیل 2024-2025 در برابر با طریق تستی سنجیدن سویه دانش دانشجویان و ماگسترانتان همزمان توسط اشتراک در مشغولیت استادان به سطح از خودکنی دانش و فعالیت آموزگاران بها گذاشته شد. ضمن بهاگذاری معلوم گردید که صفت تحصیل از روی شماره دانشجویان و ماگسترانتان 59.7% و از خودکنی 97.2% را تشکیل می‌دهد. در سمت به انجام رسانیدن کارهای علمی تحقیقاتی و هوسمندگردانی ذکر گردید که در اکادمی برای حمایه رساله نامزدی 10,000 سامانی و رساله دکتری 15,000 سامانی مکافات مقرر گردیده است. یکی از دستاوردهای مهم دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در سال 2024 این مورد استفاده قرار گرفتن بنای نو تعلیمی در حدود مؤسسه می باشد که برای دانشجویان فاکولته زبان روسی پیش بینی شده است. در این باره ضمن نشست خبری اوید به جنبست فعالیت در سال 2024 رکتور دانشگاه اهل‌دین عبادالله‌زاده اطلاع داده گفت که سال سپری شده برای هیئت آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی که شماره‌شان به 16,500 نفر میرسد سال بابرارو خاطرمان بود. محض در همین دوره در باغ اگروبیولابراتوری دانشگاه بینای دو آشیانه برای تجربه آموزی دانشجویان فاکولته‌های شیمیا، بیولوژیا و گئوگرافیا ساخته به استفاده داده شد که در آن در یک وقت 80 نفر آموزگاران آینده می توانند به تجربه آموزی فرا گرفته شوند. بهتر شدن شرایط علم آموزی در دانشگاه باعث شده است که داوطلبان خارجی نیز این مؤسسه تعلیمی را انتخاب می‌کنند و عین حال در آن زیاده از 1600 نفر شهروندان خارجی در زمینه‌های گوناگون به تحصیل فرا گرفته شدند. در پی تطبیق سیاست معارف پرورانه رهبریت دولت و حکومت مملکت، مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهری حصار فعالیت خود را جانو کرده است. کالج مذکور از جمله مؤسسه‌های پیشرفته کشور بوده در روند فعالیت خود هزاران متخصص صاحب کسب را تربیت و به بازار مهنت وارد کرده است. با افتخار 60مین سالگرد فعالیت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهری حصار، کنفرانس علمی ادبی زیر عنوان احترام به آموزگار، احترام به آینده ملت است با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، شعبه معارف شهر و دایره وسیع آموزگاران و دانشجویان برگزار گردید. قبل از آغاز کنفرانس مسئولین کالج دستاوردهای مؤسسه و شاگردان خود را به نمایش گذاشتند. نخست مهمانان در نزد مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهری حصار از نمایش دستاوردهای مؤسسه مذکور دیدن کرده در کنفرانس سخنرانی نمودند و اهل نشست در سیمای آنها استادان و شاگردان را به 60مین سالگرد فعالیت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهری حصار تبریک و تهنیت گفتند. گفته شد که مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهری حصار در دوره استقلال دولتی رشد یافته صاحب بینای نو زمانوی شد و بینای خوابگاه مؤسسه در دایره جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر قسماً تعمیر گردید. همزمان در این دوره شرایط تعلیم در مؤسسه با اصولهای نو زمانوی براه مانده شده از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شدند. در ادامه دایر به موضوعهای معارف، ساحه افضلیتناک سیاست دولت، نقش اثرهای پیشوای ملت در تشکل هویت ملی و خودشناسی و خودآگاهی جوانان، نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در رشد ساحه معارف و افروزنده مشعل علم و دانش برآمد نموده فکر و ملاحظه های خویش را بیان نمودند. سهم کالج در تامین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر خیلی نظررس بوده. مشاهده ها نشان می‌دهند که مسئولین کالج جهت بهتر نمودن بازه مادی و تکنیکی و بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت پیوسته کوشش نموده ایستادند.
ин аст ки фаъолияти коллективи омӯзгории коллеҷ сол то сол беҳтару хубтар гашта истодааст ва ин ба раванди таълиму тарбия таъсири мусбат мерасонад, гуфта шуд дар конференсия. дар қисмати фарҳангӣ чорабини донишҷӯён аз худ маҳорати баланд нишон дода бо шеъру суруд ва рақсҳои дилкаш таби ҳозиринро болида гардониданд. намуна ва усулҳои гуногуни ҳунари сӯзанидӯзии дастӣ дар баъзе гӯшаҳои Тоҷикистон таърихи тӯлонӣ дорад ва имрӯз низ садҳо нафар бонувон ба сӯзанидӯзӣ машғул ҳастанд. дар маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд барои ба омӯзиши ҳунари сӯзанидӯзӣ фаро гирифтани духтарон ҳама шароит муҳайё карда шудааст. сӯзанӣ на танҳо як рӯйпӯши ороишӣ, балки як санъати ҳақиқӣ мебошад, ки аз насл ба насл интиқол меёбад. барои занони тоҷик он рамзи анъанаҳо, сабр ва муҳаббат ба зебоӣ аст. сокини шаҳри Хуҷанд Мафтуна Пӯлотова намунаи барҷастаи он аст, ки чӣ тавр шуғли дилдода метавонад ба тиҷорати муваффақ табдил ёбад ва дигар занонро илҳом бахшад. муҳаббати Мафтуна ба ҳунар ҳанӯз аз кӯдакӣ оғоз ёфт. вақте ки модараш омӯзгори фанни забони русӣ буд, ба ӯ асосҳои дӯзандагӣ ва гулдӯзиро омӯзонид. ҳанӯз дар синни 10 солагӣ ӯ аввалин фармоишҳоро барои бофтан ва омода кардани тӯҳфаҳо қабул карда, малакаҳои худро такмил медод. Мафтуна иқрор мешавад, ки гулдӯзии сӯзанӣ яке аз мураккабтарин самтҳои ҳунар аст. он сабр, таҳаммул, таваҷҷӯҳи махсус ва муносибати эҷодиро талаб мекунад. баъзан раванд метавонад моҳҳо ё ҳатто солҳо тӯл кашад, зеро ҳар як сӯзанӣ нотакрор аст. фаъолияти кории худро соли 2013 оғоз карда будам. барои оғоз кардани кори худ ашёи хом барои ман камӣ мекард. бинобар ҳамин ман бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти шаҳри Хуҷанд барои навиштани грант ҳуҷҷатҳо пешниҳод намудам. хеле хуб шуд, ки лоиҳаи ман барои дарёфти гранти раиси шаҳр дастгирӣ ёфт. бо маблағи грантӣ ман ба шогирдони худ ашёи хом харидорӣ намудам. дар ҳамон вақт ашёи хом дар бозорҳои мо камёфт буд. махз барои сӯзанидӯзӣ хеле камёфт буд. мо риштаҳои махсусро барои кашидӯзӣ аз Федератсияи Россия фармоиш дода аз он ҷо дастрас кардем. бори дуюм соли 2018 ҳуҷҷатҳои худро барои лоиҳа пешниҳод кардам, то ин ки кори худро ба пеш барам ва дастгоҳ харидорӣ намоям. зеро он ки маҳсули омода намуданро бе дастгоҳ тасаввур кардан хеле душвор буд. як чизро ба чизи пурра тайёр кардан ҳатман ба мо дастгоҳ лозим буд. бинобар ҳамин соли 2018 ду намуди дастгоҳро харидорӣ намудем. соли 2024 ман тасмим гирифтам, ки барои навиштани китоби худ бо номи кашидадӯзии миллии тоҷикӣ китоби худро барорам, то ин ки шогирдоне ки ман омӯзонда истодам, то ин ки донишҷӯёне ки ҳамин талаби ҳамин ҳунар ҳастанд, ҳамин ҳунарро омӯзанд, дар бораи таърихаш донанд, дар бораи душвории кори кашидадӯзӣ хуб дарк кунанд. бинобар ҳамин ман соли 2024 лоиҳаи худро пешниҳод намудам ва хеле хуб шуд, ки ин лоиҳаи ман дастгирӣ ёфт. бо тасмими таъсиси студияи шахсӣ ва омӯзондани духтарон, Мафтуна борҳо дар озмунҳои дарёфти грантҳо иштирок кардааст. дар соли 2014 ӯ гранти раиси шаҳри Хуҷанд ва соли 2016 гранти раиси вилояти Суғдро ба даст овард. ин маблағҳо ба ӯ имкон доданд, ки таҷҳизоти касбӣ харидорӣ намуда фаъолияти худро васеъ гардонад. соли 2024 Мафтуна бори дигар дар озмуни грантии раиси шаҳри Хуҷанд иштирок карда боз ғолиб омад. вай маблағи грантиро барои бурдани корҳои магистрии вобаста ба таърихи сӯзанӣ сарф намуд. имрӯз ӯ духтаронро ба ҳунари сӯзанӣ ҷалб намуда исбот мекунад, ки ҳар як зан метавонад ин касбро омӯхта мустақилияти молиявиро ба даст орад. кори Мафтуна аз ҳудуди шаҳр берун рафта дар фестивалҳои ҷумҳуриявии эҷодиёти халқӣ аз ҷумла Андалеб баҳои баланд гирифтааст. вай фаъолона дар озмунҳо ва намоишгоҳҳо иштирок намуда санъати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. соли сеюм аст, ки дар ин маҳфил иштирок мекунам. ба ман ин ҳунар хеле ҳам писанд аст.
дар оянда боз мехоҳам дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди озмуни тоҷикистон ва ватани азизи ман иштирок кунам. Ман ба این هنر خیلی هم شوق و رغبتی زیاد دارم. با دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به هر یکی ما جوانان به نسل نورس همساله شرایط‌ها فراهم آورده شده ایستادند. باید از این شرایط‌ها استفاده بریم و آن را نیز قید کردن لازم است که در خاندانی که این هنر هست همیشه فیض باران است. мафтуна боварӣ дорад ки ҳунармандӣ на танҳо роҳи ифодаи шахс аст, балки имконияти эҷоди манбаи устувори даромад низ мебошад. вай ба занон тавсия медиҳад ки ба худ бовар кунанд ва аз ҳамаи имкониятҳои рушд истифода баранд. суботкорӣ ва заҳмат ҳатман ба муваффақият мерасонад, мегӯяд ҳунарманд. имрӯз студияи ӯ маконест ки ҳар як зан метавонад ҳунар омӯзад, илҳом гирад ва ба қудрати худ эътимод пайдо кунад. муваффақияти мафтуна пӯлотова далели он аст ки анъанаҳо метавонанд ба пояи тиҷорати муваффақ табдил ёбанд ва ба дигар занон илҳом бахшанд. дар ҷаҳон боз як қитъаи нав пайдо хоҳад шуд. ин маълумотро олимон баъд аз таҳқиқот дар биёбони